Alungikhethe unyazi lwasezulwini. Lungikhethe bese luyangiphasa kulomsebenzi walo lungesekele. Ingawoni ngoba umsebenzi walo lo ludelicate kimba ngwenze manje. Manje ke umuntu eyinxusa lasezulwini kuyafanele acela amandla khona ezulwini lapho amandla iphume khona nezulu liphume khona. Cela Shembe umhle ubome nami njalo. Nkosi yamakhosi silapha sonke nje basikhona nje. Silethe izitho ezimbili kakhulukazi. Inhliziyo namehlo. uNkulunkulu omkhulu siphethwe isifo esikhulu kabi. Isifo senhliziyo engavuma ukuvuma izwi lakho lokuthi umnazareth mawube emunye ube njengoba kaSimende. Siyancenga Shembe umhle uba usiphathele yona. Uyibhabhathise ekuseni nantambama inhliziyo yalo nalowo zephambili. Nosekhaya osele ukuthi umphathele yona ngoba khona isifo esivelayo esibukekayo senzeka zonke izinsuku. Singena nalenhliziyo esontweni ngamasabatha njalo iqunguphele ibivuza igazi kukhona umuntu ongamfundi eceni kwakho. Ufisa nje ukushaya ukuvukayo ungathi ungaba uwe nje okhona wedwa kuleli izulu kuhlale wena. Size siphombe futhi nayo ingalungisekile. Nangezayisa batha kwenjalo isifo sini lesi. Siyasibuka Nkosi yamakhosi ukuthi ngeke niJehova usisize usibhabhaselele into esingazi ukuthi yadaleka kanjani. Siyancenga Jehova omkhulu. Namehlo Nkosi yamakhosi usiphe wona. Angamehlo eya nayo. Asibuka nje kahle emhlabeni. Khona abantu ababona omnye emncane kunomunye. Kanti wena usibona sifanele sonke. Sicela Nkosi usiphela umehlo asezulwini onawo kuba ngabi kukuyana kulomsebenzi wasezulwini. Cela incwadi kaDeuteronomy 10 verse 15 ningidlulele kuyona. Nkosi Baba
leyo seyitholile. Kodwa uJehova wayebenamelo ihlobenu ukubathanda. Yithi labo osiyasezulwini uma sizibuka sibona indaba zakhe zimhlophe zinje sibuka ukuthi uNkulunkulu wababuka okhokho bethu wabathanda Jehova. Namhlanje nathi siyatshekula emazweni akithi. Yebo, Wakhetha inzalo yabo ngasemva kwabo. wasesikhetha sibe khona sinzalo sizizukulwana zabo sizoguqa phambi kwakho Nkosi yamakhosi sithi mana njalo linyazi lwesulu. Yebo, Nina kubantu bonke njenganamhla. yebo, Sokani ke ijwabu lenhliziyo yenu. asokusifo Ningabe nisaba ntangulukhuni. kuthiwa sithobelane eNazaretha inkani kayiphele. Sihambe ngokuthobeka phakathi komsebenzi kaNkulunkulu singozeli singazitsheli ukuthi yithi esimela. Ukhona isifo esikhona nje umuntu esegcotshiwe akhombe nje abanye ngemno athi wena akhombe umuntu nje indodo omunye omkhombe isifo leso. Uma kungathi unikwe umsebenzi ongaka ungathobeki kuwo umnikazi wayethobeka. Ngoba uJehova uThixo wenu uNguthixo wezithixo. Yebo, Inkosi yamakhosi. yebo, uThixo omkhulu. yebo, Onamandla nosabekayo. njengoba nimbona nje. Yebo, Ongakhethiyo umuntu. hey bakithi. Nongamngeliyo umvuzo. Amen. Khona isifo esidaleka kumuntu angasinaki. Isifo senhliziyo. Uma umuntu egcotshwa eba ngumshumayeli esontweni, lesi sifo senhliziyo singamiyeki kuba ibe ngumagovukazi. Inhliziyo nje imhluphe idlale ngaye aze agcine efike efundisini. Ukhona into ofuneka ikhulekelwe yiwo wonke umuntu okhona nizeni bakhulekela abagcotshwa amaNazaretha no. Ngoba uma umuntu ezogcotshwa vele usuka ziba induna eziba mkhulu kunabanye abantu phakathi kwalelo uthempeli naphakathi kwaleso sifunda. Futhi ezoba ngongcwele amele ubungcwele basezulwini ngoba ubungcwele funeka kumele nguyena akhombise ukuthi uShembe ungcwele kanjani. Yabuka ukuthi uma izokwehla le ndaba omgcobo ehlela kumuntu kwehla izingilozi ezimbili, kwehla ingilozi yobukhulu, kwehla ingilozi yobungcwele. Umuntu nomuntu ufuneka kulindele lokhu noma segcotshiwe abheke ukuthi wehlelwa yipi ingilozi. Uma ehlelwa ingilozi yobukhulu akuzukuba khona abandla lapho ngoba konke okuseceni kwakho uzokukhahlela uzoshaya ukuvukayo ngoba ufuna kumena yedwa kuleyo ndawo. Ahambe ekhaya lathi yimngedwa akakhuleki nasezulwini ukuthi inkosi ngelekelele. Ufuna kube nguyela ekhansililo agcume ashonele ingilozi yobukhulu iyahlupha ngoba mayehle kuqala yazosekela umgcobo wakho ubungcwele sebuyokhonza sebohlala untanta ebukhulwini. Kanti bekufanele ukuthi kwehla ingilozi yobungcwele isekele ubukhulu obukhulu buzobanjwa ingilozi yobungcwele uthi noma ukuthi yaphakama hayi ungcwele ukuthi cha sizobumba abantu bakaNkulunkulu la asizile ukuzoba bakhulu. Siyancenga ke Shembe omkhulu wasezulwini ukuba usisize laba obaba bethu behlelwa indaba enkulu kulelizwe lasendla. Baba sizokhuluma indaba endala kithi indaba yobungcwele behliswa uNkulunkulu ezweni lakithi njengoba intaba zinjena nje. Eyilanga kwehla umhlolo emzini wakwaThabede lapha eFryhead. Kungakholwa umuntu lapha ekhaya bengakholwa la ekhaya. Kwaqhamuka indoda ebusuku elele ubaba uThabede. Yathi uthi ubaba ngizokubiza. Hawu nemhlolo ibizwa ubaba wakuphungulele kusebusuku nje. Wathi vuka. Wavuka ephuphone wabuka wabona ukuthi hayibo kufanele ngigqoke manje ugqoka ngempela. Ongena indlela nalendoda nakuya uyiwapi na? Wathi siyesicongweni. Sengongoma. Siyesicongweni endaweni yasembambasi. Uba kwethu sibakhulu ukuthi aninakile nabantu balapha eFryhead. Nasedume nawo yonke indawo lesiyasendla. Aninakile nina kwehlela ubukhosi basezulwini behlela phakathi kwenu. uShembe wakhanda isikhonzi sakhe esizohlwanyela imbewu yobuNazaretha njengoba niyibone nje nje. Amen. Manje aninakile aniphathi nini qoqonge. Hayi sisenkingeni baNazaretha uma singalahlekelwa yilokhu solahla ngempela.
ngoba uShembe wakhanda umuntu wamkhanda emzini wakhe wamenza wayisikoni sakhe waba umphathi wembewu esiphuma le ndoda bahamba kwafikwa phezulu kwengongoma laphana uthema kufikwa lapho kulesisicongo sentaba kwasekwenzeka umhlolo yayisikhuluma le ndoda ephethe uThabethe athi sengifike naye baba uthiwa kwenze kumhlolo kwavuleka isibhakabhaka ezulwini ungathi ivuleka ibhuthi yemoto ethi qim aselivele izwi lasezulwini lakhuluma athi usufike naye yebo hayi wasekhuluma izwi alikhuluma kuyena wasethi lindani kuthiwa ngaleso sikhathi kwangakabi khona izimoto kodwa kwasekuba khona isimo nje semonto eqhamukayo laphana ezayo evilikela ezaneno ezafika kuthiwa wasethi lo mthathe nimfake lapha kule moto kulo driver lona udriver le moto yasishenqa le ndoda isisondela ku driver isithi ithizwi lasezulwini mthathe uThabethe uhambe naye esafisa ukubuza ubaba uThabethe ukuthi ngisiwapi kwathiwa ethi le ndoda ngenze nguthunyweyo hawu wayelayishwe emotweni yayisuka yehla kuthiwa yathi iphansi ngasemfuleni kuthiwa imanzana yama esimdiliza yehla kuphi la wathi kuthiwa ngwehlise la yena abantu nayimhlolo ngoba ekhaya mina angisazi ukuthi kungaphi la ngiqhamuka yakhona ngobuyela kanjani wathi ngenze nguthunyweyo hayi bangcwele inkulu ndaba sezulwini nithandiwe nina into enkulu lapha edumbe kule ndaba nje ezesabekayo angaze ayikhulunywa ngani ngoba zifanele ikhulunywe hawu wayephapha umuntu wakwaThabethe wathi baphaphama eshiwe khona lapho wabona hayibo ngiphuphani uthi ngaze ngakhala inyembezi ukuthi kodwa ngehlelwa yini uNkulunkulu leni ngiyibonayo hayi wavuka wayihlala phansi kanti ngaleya emzini wasekuphakameni ubaba omkhulu ubiza umkhokheli omdala uMita ubiza kanye nentombi endala lapha inkosazana uMntungwa wozani la sizoloba nakho ukukhuluma ngifuna nibe ngofakazi bami ukhona isikhathi esizayo la ekuphakameni lapho kuyofika khona indoda ethunywe uNkulunkulu lena indodana yami uNkulunkulu angipha yona mangivele emazulwini ngehla nayo ukuba ibe isandla sami sokwenza umsebenzi wakhe le ndoda ufika la ihamba nomfowabo babe bephethe behamba nenkosikazi yabo eyabithwele isulukesi babe bebethe amajazi esisotsha mhlawumbe efika la ekhaya kodwa kubi kuyothi mhlafikayo ezinye ihlalo zabanye abafundisi ziyoketuka ibheke phezulu hayi khona mankonkomela ke abaphathi bethu abakhona ayibuza ukuthi kobe kwenze njani nje mina phenduke sami isihlalo njengoba ngiyelana nje ngiphethe kanje koba kwenze njani ngempela yase kathi kodwa insizwa sezulwini lobani ngoba niyawuthi angishongo hayi lahamba abantu bamangcwele ivangeli lokungcwele lahamba kuthengwe umnyaka kwasekuvela isaziso ephepheni lokuthi ukhona uhlanye oludlule ngapha eThekwini kodwa liyasindisa bonke abantu abayakulo bafika bathola bakufunayo nathi lapha siyagula mfowethu usho kumfowabo uGanona uthi siyagula nathi phethwe sifuba mina nangu nokamthabela kathola ingane akungiphelekazele ngoba kubuye kuthiwe uyathatha namantshesikazi lapha khona siya kumtitinya masesisephuca kamthabela mina angeke ngephuce umuntu ngiyola kungenawe nje babuthabethe akuhanjwe ngoba ngiyayifuna ingane kwasekuhanjwa kuthi idimela kuyiwa khona ekuphakameni uma befika ebesangweni kumlindisango lasekuphakameni ohla umhlolo yababuka lenzi zomlindisango engakethulwa isithumela into yasezulwini ngoba phela yizwa ngomoya akelilanda uMntungwa nomkhokheli uMita bezela nebandla lalikhona mhla ngikhuluma lokho ukukhuluma wabuye wabiza nabanye uba bebe ngofakazi angazi ukuthi babegezepho babamkhulu babakhunjulwe kangaka umfula wabo kwakumfula muni Shembe umuntu omdala washo njalo baba uMgabhu babufilibo uMgabhu wathi uShembe umuntu nje omdala okwathi ngeyilanga lapho lasedumbe waqhamuka isinyoni enkulu ingqungqulu phezulu yamemeza yathi bonke abantu ekuphakameni uthi sayikwanyakaza inhliziyo sasuka sabophela izinkabi zethu safaka into zehliphini saphethe sahamba inyanga ezintathu siphele ekuphakameni lo luthando lujulile lunamandla njengokufa
wavuka uthando kubantu bakwamgabhe nabakunene nabakwaKhanyi waboshelwa kwabhekwe ezantsi kulandelwa izwi eliqhamuka emoyeni sishintshile insizwa sezulu siyiyoni manje siqhamuka ngomoya hayi bangcwele wasethi ababizwe esangweni wasebabuza ngathi kuhamba kanjani kulabo bantu abafika la uthi basebechaza laba ukuthi baba wathi kobe kumadoda amabili ehamba nentshesikazi eyotshesikazi yobuthola isulukesi bobe bembethe ingubo zamasoja lamadoda amabili wathi ake niwabheke esangweni wena mlindisanga babembethe kanjani wathi balanda wasebelana wafuthana benjalo nazareth asezulwini njengoba yayibhale kudala inkosi yamakhosi emva kweminyaka emithathu kwenzeka into enjalo mayibonke inkosi isizwe salapha enhla kufanele sigubhe umkhosi okhunjulwa uNkulunkulu abalethele isandla sakhe endaweni yaseFrayhead ubaba uThabethe wahamba lonke lelizwe lonke ozongena esazweni wafika wakha umsebenzi wakhe wathi kusentethelelweni owakha sibuya kuwo siubonile manazareth amahle indaba enye le sakuthi ngelilanga elaphana emzini wasekuphakameni usevuka kusene ekhuluma indaba engazwayo uthi ngikhathele manazareth buya le ezweni lasenhla kade ngiye esikhonzini senkosi sikaNkulunkulu uThabethe uNkulunkulu angipha yena kuba ngisebenza naye bese yomukele sisidlo ngikhathele ngibuya kuthiwa la kulelizwe kwabonakala inkanye zithi thwi yathi khahla yawela ndawo kuwola amazwi lapha enhla khonapha eyawela khona lapha emukelisa khona isidlo baba uThabethe uhamba ngeke bayibona abantu inkanye zibengazi ngeyani kanti uhamba wabamkhulu uzomukelisa isidlo uzoba kanye nenceku yakhe uThabethe bemukelisa abantu bakaNkulunkulu isidlo wakuhlanyelwa thina kuba simile yeba sesikhona nje asimileke singaminyanisani banazareth sibe bahle nje kwamangaleke ukuthi kanti umuntu lona ngibukile Nkosi yamakhosi alibuka lelizwe uma segospel abuka ukuthi uma kusezansi kangaka nje la njoba kusuka enyakatho kanti wayihamba nganyawo zini lo muntu osezulwini uma lonke izwe nje kungelakhe ahambe wangahambi ngenyawo kwakuumoya lona kwakuumoya abantu basezulwini chabo ngeke ngiqede kaThabethe kodwa fanele sazi ukuthi uNkulunkulu wasipha yena kulelizwe uba asikhanyisele ngaye uthe ngeyilanga wafika isikhathi lapho amnika khona amandla manje okwenza imisebenzi yonke imisebenzi yokugidisa ukuvula imgidi amuke njengoba isidlo sesimukelisa nakho konke aphathe umhlangano wasekuphumuleni nowaselinda njalo usayenza ke ngeyilanga yelinda lapho indaba ihlupha khona yahlupha indaba mawubona umuntu nekhono ungamzundi ngoba awulazi dingelakhe yini ngoba khona umnikezile ngelalo muntu wasezulwini yasibacisha into yakwaThabethe yabacisha manje yacisha abangcwele yabagoqisa uyaza phela baba mkhulu uzongena emzini waselinda yasibagoqisa yasibahlabelelisa kwasekuba nemvungu yasezulwini ebonakala ukuthi hayi uzohlangatshezwa isikhulu sasezulwini wathi mayiqhamuka wahalaliswa kwakuhle isithima isiphakathi kwabo yasithi hayi ngikhathele bantwana bami inkonzo ngizoyinika umfundisi uThabethe ayiphathe waseyiphatha uThabethe inkonzo elinda wayiphatha khuluma ngayikhathe indala le ndaba indala kunami nizwe niyetshise ngoba nani badala uthe maseyiphethe hayi kwala kumuntu wasezulwini wavuka lapha endlini obuya wasenkonzweni lapho aphinda khona izwi leli alikhuluma wathi namhlanje ngiyabonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungikhombisile ukuthi le ndodana angipha yona mhla ngivela emazulwini iyawenza umsebenzi kuba nabantu ngiyababona bagcwele wonke umhlaba uthi yona ndodana yami yokuqala le engavela naye emazulwini kungabe buhlungu ke ngoba lona ngumfundisi wakhe wesine wafundisa ababekhona ngaso sikhathi abuhlungu ke uma nawe kuthiwa umkhulu kunabanye abantu phakathi kwabantu abangabafundisi ngoba kuyobe kungumkhulu wena kube kumkhulu izwi likaShembe ngibuya khona la ekhaya kaNazareth kwakakhona umhlolo la emzini wakwaSukazi bayazi abantu balelizwe lapho kwakuthi phatha makusa nje kusho umlilo kusho umusi nje kusho umusi kufuzwe izindlu kusho umuntu ugana isibunge seselanga sishisa umuzi wakwaSukazi angazi kwakwenzeka le bathakatha phela abantu banayo imicakatho hawu
Kufuna lezi inyanga ungaphatheleki. Kufuna lezi inyanga ungaphatheleki. Khona lapho kulelizwe. Sifanele kuyibabaza lezi indaba abatshazwa wasezulwini. Sizobabaza wena ngoba uyimpinda uma usuphakathi kwethu ngoba zasenzeka kudala nje ushintana nje ibhanti kodwa umoya munye. Uthi ngelilanga indoda nakho nawasukazi yayisebenza ngapha eNewcastle ithi kwake kwabizwa inyanga eyakhanyisa ugesi ekhaya yaxhuma intambo zalezale haka amabhodlela kwajiya yasishaya imfengwane yayo aseqhakaza wonke amabhodlela kwakhanya ugesi ebalini. Yathi namhlanje silwane esishisa lamzwe sibe khona yathatha inkomo eyihambela kwasaka ekuseni kwashumuza babe mbethe zinjani obaba bethu kwakunguboni uze bakhunjulwe kangaka bakhunjulwe ngawe Nyazo lezulu ube khona phakathi kwethu usakhela imizi usakhele nokuphila okwesinakho kuze kube namhlanje babe njani siyafisa ukwazi ingubo babembethe ngalezo nsuku kazi thina lengubo siyembathe usibone cela kuphela unyanyo singanyanyani ngoba yakeze uNkulunkulu kithi sinyanyana baze bafika isikhathi sasekuphumuleni lapho ubaba obukhulu wagcina ethi Thabethe ngakhela umuzi la wenze umsebenzi wakho wonke wasezulwini ngizofica kuwe uphelele. Wase ebethi ake siye amadoda amazi uShembe ake siye siyobika lapha na uShembe ulapha ekuphumuleni. Bafika bayibika indaba. Wasethi hayi sisahamba nomfundisi umwelase omdala utshele intaba. Sisahamba sakuphakameni ngoba kuvala umhlangano nje. Sizohamba sibuye bese ngithumela umfundisi umwelase ayocima lo mlilo. Kodwa nje wasahamba nje uzothi gozo lo mlilo. Awazi ukushaka manje ngoba senubikile. Kodwa yosha mhla uyophela mhla esefika umfundisi. Kwase kuhanjwa ephelezile inkosi iya ephakameni waphela umhlangano ephakameni wasebuye. Ubeka ke imigoqo umuntu wasezulwini uthi uma niya kwasukazi niyophatha ukudla kwenu ningakudla ukudla kwakhona. Ngoba uNtikolo uzegcwele umuzi wonke. Osibili ningangeni ngokuhlukana. Ningene kanye. Kanjalo yasiviva nayo impi yakhe uShembe yaviva insizwe yayindala yayiphathwa isifuba yaviva nayo impi yayisusa kwangeletsheni nakhuya uzwa lapha obishi wafowethu asithanda nini lolu uthando ludule kakhulu esithandwe ngalo lungaphezulu kokufa kodwa uma singethandane thina sibukane kanje lamehla amabanga kaswathathapi ukubona kabi nje. Siyacela Nkosi yamakhosi sigeza amehlo ethu abe mahle sithi masibukana kube yilo baba nazareth engavela ngibona okwakuthi uma umuntu ehlangana nomunye kube kuqhawulana kube kuhlabela kwemnandi ngawe Shembe wathi maqhamuka entabeni zakhona bedumbe waseqhamuka umfundisi wathola ukuthi sekumhlophe emzini waswazi uthe qwa wasesenyela umfundisi wathi hawu kanti abezwa nabantu ngoba kuthiwe singangeni ngokuhlukana kanti inkosi igcizele ngokuthi ngiyobe nginawe mola selami ngiyobe wase ehudule ebheka phambili ethi ngoba ngithunyiwe ngiyongena nami uyafika nabo uyangena uyathandaza usebuza ukuthi apha amaNazaretha lana ade ngiwabuka egcwele lapha egcikeni bathi abakwasukwazi ningabuqala kanti sifikile indlondlo yomusa yashanela yaqeda usezo finalize umfundisi sekuphelile kwagcina la umlilo ukusha kwasukwazi mayibongwe inkosi sinalo uNkulunkulu onjalo owathi ngelilanga udumo oluncokazi inyanga ezulu masuka ekholwani izala obishini kukhona indawo owakukhona ababekhiphile lapha obishini phezulu intombi bafowethu sinoNkulunkulu hayi angazi ngayithini le ndaba ukuthi sihlupha ukuthi nje sinezono ezizono ziyahlupha bafowethu sasuka ngase ngiyatshontsha phela ngimshumela intshontsho uba angangiboni umwelasi sengingeni emotweni kona umuntu owakuthiwa ucha uncwayishayela imoto thizeni lapha ase ndikukuru ukuthi phakathi yona nami ake ngihambe ade lokungishala lapha egcikeni hawu ngihambe uthe makufika phezulu kwentombe lapha na kwase kuba khona isimo sokuthi amazi asentombe mahle ageleza mahle enye indlela kwase kuwela lapho uthola ukuthi ngifuna kuwelwe ufuna kuwelwe kodwa kwase bethe omona se hayi asiyibelethe inyanga yezulu yathi inyanga yezulu hayi niyadlala nini angizobelethwa yini mina oThabethe nomola sebahamba la bawela wona lemfula ngenyawo zabo belandela uNkulunkulu nami ngizowela ngenyawo sabona abantu ubungcwele sibona abantu bephuza amazi ngezansi yasiwela inyanga yezulu yakhuphuka hawu bakithi amehla aphathelana abangayibona ngaleya into hayi inhle yanto yasezulwini maye akhusho oyo phezulu egqumeni lapha mafika egqumeni thola simanga
abantu sebeqoqene nje onjalo sebezonikela sebezocela bazobika izinto abasifuna kuJehova wabo ukuze abaphephele. Yasifika neyintshesikazi yakhona kulelizwe bayayazi abakhona. Baba nami ngizocela Nkosi yamakhosi ngizocela ingane yomfana. Kwangusomancoko ke leyo wasezulu ethi hawu usesitolo nkosikazi. Ucela ubiziswa ubiza ushukela. Lahlekwa ke lapha etafuleni kuyahlekwa. Ethi yabona ke lalela la. Angikhona impela ke lapha ngizwanga ke leyo angizwanga musho. Angayilalela yakhulunywa. Sayibona intshesikazi ingazi zakwenze yasithila zathi yafilalela. Ufuna ingane yomfana? Uyabona la amaye kahle lapha amadoda. Dabula phansi kwa uthathele ingane uphuma uhambe. Mthimuni lowo nina inyanga nikhona Mthimuni ukulashwa kanjani mawulashwa kanjani Mthimuni nje lo wala esontweni sama ngala kabi yasabi nkosikazi yasaba yasihuludla bathatha ungasabanaka ngababhentu yasihuludla thetha manjeza lapha washo ngotuli ayisipho bahleke etafuleni ngoba babazizwi lo phezulu salishilizwi salishilo ayengeka ngayitholi umhlolo nohafu ayengangayitholi sinothixo bafowethu sinothixo kuphela asiphathane kahle uMshembe nesibunge nanga amakhosi amphambi kwami kanti wena wasifuni ngani abe nesizwe ingaka esenza konke lokhu nje isibunge sasezulwini asitholwa umuntu lolu dumo ngiyalibuka lolu dumo lwaShembe uma iphume ehamba ukube inyoka nje kuthi ubuke nombani uthi hayi ehamba inkosi yasezulwini manje onamehlo kubona abonke inkosi yasezulwini le ufuna uba yiyo kanjani nikwe ngubani phatha sihambile siyelenga sesibonisweni na umfuzi molase nomvalo unqumana sashona phansi etholakele kwamsibi kwakuno 14 wawumkhulu nje bekuhlangana nabantwana laba bentsha sifika kuyashunyayelwa kuyafakazwa inkosi nikezwe ofakazi ngalelo langa yasisukuma lentshesikazi okwathiwa kayiyothenga lapha nemayekeni yathenga yabuya nomyana yasisukuma yasimphamisa yasibonga ithi ubaba wathi lomntwana engiyomthola umangqamlela phana uthi ngimethi igama ngathi ubabazani ngoba laphana ubaba wathi lapha kusebabazani lapha kulamuzi le ayunikezwe laphana obishini wathi kusebabazani isithi ke lenkosikazi mayimthola lo mfana wami ngubabazani mayibonga inkosi isimphakamisela phezulu lapho kwa14 kwakuyisabatha lapho behlala emphakamisela phezulu ukuthi nami sengimtholile ubabazani mayibonga inkosi lingaphakanyiswa nganiswe la kithi line indaba engaka liyekelweni hayi sibakhulu kasiphathe kahle sihlushwa kungaboni sifana nelanga ilanga lizazi ukuthi linkulu kangakanani uma ngase lazi ukuthi lingakanani lingalicime nje sihambe mina sibone sohamba phi asiyiboni sibakhulu sehleba inhlanhla kwela kithizwe uNkulunkulu wasinika lenhlanhla asinazivume nayo noma ngathoka nzenjani sivume nayo la kulelizwe lakho ledumbe ukhona izibo silapho kuthiwa kwaqubuka lapha ebenza khona basasi mina angazi ukuthi siyombona uNkulunkulu sinika kanjani amehlo omphefumulo sibone kahle ukuthi uShembe yinto enjani uShembe ufika kudala endaweni enzinto zakhe ayihambele atshale amile ngelilanga bese bethi abantu kushumayele bona cha singabahlangabezi sisuke siyohlangabeza nje umsebenzi kaNkulunkulu asithume wona uthe ngelinye ilanga kuleso ziba kunenkinga nje kudliwa imbuzi zabantu nenkomo zingena khona singabuyi kulesi ziba lesi ngelinye ilanga kwalwa inkunzi ecini kwaso zalwa inkunzi kwashunqa uthuli sayizathelana phakathi kwabheje igazi phela khona umuntu lapha amajalimane abuka noko phela abantu lapha asisibiyele lesi ziba asibiyele sabiyele isiziba kwabe kusaya umuntu wekhona kanti uzofikula ngaphuma sikode nabalothayo lebahangula ukhakhayilwe inkomo zasemkhayideni bafika la leliso ngifuna ukuya lapha kulesi ziba bathi hayi akusangenwa baba sengaze kuyocelwa kumajalimane kodwa sabhala ukuthi umuntu kwabiyo nokubiyo sengizokwenza njani pho hayi kodwa mina ngiyayakhe ngeke kulunge baba ngeke athi hayi sengiyayakhe kwasekuthiwa kawucela incwadi ke kumajalimane ke wayicela wayithola wamsayinisa ukuthi uyabona ke uma kuukuthi uyafa laphana thina sinacala kuwe uzawushona nje wena hamba wena abazi bakhuluma noba bangcwele angazi ukuthi singathini yasihamba into yasezulwini
yahamba yakulesiziba uma ifika kuso yasibuka yasingena kuso yangena cili shona phansi athi hey ngayo indaba enkulu abhethu uzoqhubeka igazi ngeke liqhubeke kuba umnikazi wesiziba nje uma iphuma lento yesizulu iqhamuka nowabhoko esethwesiwe thina inkosi Zulu lathi hayi ngilanda ubhoko esalibeka noMosi mhla size kukhanda lesiziba njengoba inkomo zingena ilimana nje lapho kubanjiya ingoba kunephoyisa salibeka lapha uthi libheke lolu ubhoko lungaze luthathwe ngabantu njenge namhlanje noma ningahlala ningasabiyi ngeke kusangena lutho lapha mayibonge inkosi asitala mehlo kumbona uShembe mayishintsha ibhantshi ngoba indaba awonakala lapho namehlo ongayiboni ingane zangaphakathi ningazazi ngoba ngokwazi zona nigcoba kuzokushona ilanga kwathi ekuphakameni ukuhamba kwelanga ngangisemncane kakhulu ngezwe abantu begcoba behlale nje endlini noma intombazana noma inkosikazi hayi uyabona nje uma ngahlala ubani ngaba yikho uma ngahlala ubani ngaba yikho hayibo mina ngizogcoba bani ke manje ngoba mina ngazi umuntu nje kwangaphakathi ase ngithandaza ngathi inkosi yamakhosi angikukhethanga mina ngakhethwa uwe xa usumkhetha umuntu wakho ozohola lo msebenzi ekade siwubona uholeka kahle kangaka ubongikhetha futhi amen acela lokho nje yilo ngiba naleyo nhlahla nje uthi uma livuka ushabela kamayekisa uvusa umshaya endlini yalo bese engihola futhi engisondeza kuyena yacela Nkosi ngingababona abantu kuba lapho ngaphakathi ngoba ngoze nami ngibona owami uthi ngibani ongangihola ngenye ilanga angibuke wena nje phela mawusungenile Nkosi emakhosi la sebethe ingcwele noma ngasezanga kuwe ngisuke sengenele ngoba ngiyazi sebekhuluma ngokungcwele basezulwini nami okuphawanya abantu uzongipha khona amen ludaba lo lujule kakhulu okwathi ngenye ilanga kola kithi izwe kongena etsheni lomisile izulu wase umntwana okwangena etsheni esethi mwelasi ngoba uthi yenhlangakazi uyalibona izwi ukuthi lime kanjani kwathi ngiyalibona baba bathi awukolekisa abantu ozuka ufike lapha usibikele enkosini uShembe uthi lomisile akulinyiwe inkomo ziyabhabhalala kunjiya ayikholiweke inkosi yakhe kongena etsheni ngesabathe nje kwangasetshenzwa kwalinywa kwenziwa lutho nje angazi noma abantwana bakhona bakubuka ukuthi ngokuhamba kwayo sekwephukile leyo mgomo nezwe alibheka ukuthi saphatheke ngayo ndlela yini ngoba izwi lomuntu omdala liphelele wasehamba umfundisi omdala oyehamba zonke lezi inkalo egibela leli hasho yakhe ekuthiwa uVelmuthi elalihamba lima nje lapho afika athandaze khona lifike lime lapho alahlangana khona nomuntu lime ngoba lazi ukuthi ufanele kabingelele kwase kumuntu kwalona lelo hashi nazareth yagibela lensizwa yakomola sendala utshele indaba yapheka khona enhlangakazi uma efika ubaba umola sendakazi uyabika lo daba enkosini ilanga lithi ilanga hawu molasi ngani liyana nje izulu kongena etsheni cha baba kalini kalenzi lutho nje hayibo liyana izulu wena lesikhathi amakhosi
etinikelisa le mali yokuzobika lapha afikile wona asemoyeni azobika kodisa azobika ukuthi izwe libaleli ilanga kwangenetsheni kufanele lini izulu azocela kuNkulunkulu umnikelo lona nje uqoqa nje yiwona ode uqoqa phakathi kwabantu kwathi ngempela egibela ababe ngemva abadala basha bathi eshaya egibela lapha ebuthumeni wagibela eshaya wabuya mayibonkosi waba nesivuno esesabekayo siyamazi lo uNkulunkulu bangwele uNkulunkulu wabantu bonke akakhethi bala namuntu le ndaba yethu yeke iphele namhlanje ngeke sikwazi uyiqeda indaba yokuthandwa kwethu uNkulunkulu esithanda ngothabela okwathi ngelinye ilanga uma esezohamba emhlabeni ubaba mkhulu kwasekwenza umhlolo wathi hayi ubaba ilanga laselilehla ngathi thasikhupha leza lapha ekuphumuleni izokhalela abantwana balo lase lifika lenza ongajwayelekile ongathi makwenzeka umenzo namhlanje mhlambe nibabaza ukuthi inkosi yenzani menza lokho yafika yathi hayi umfundisi azophatha lo msebenzi umamthabela lisho inkosikazi kaMthabela sake saba nomfundisi weyitshesikazi kulelizwe uma ungakwazi sibuze ophatha umsebenzi ubhoko waliphathelwa nguye umoya somdala ungiyongena emanzini ebhabhadise nowamthwalela itshe entabeni uye lo mfundisi omdala ngoba phela wayengeke kwenze kwamayeka konke wahlala wafika isikhathi sokuthi ahambe naye umama Mthabela uma sehambile yasiye ikhuphuka futhi into yasezulwini izobheka ibandla ilanga phuma sibode afika lathi angisagcoba umuntu manje sengithatha lezi zingubo zonke zabafundisi ngihamba nazo ngiyekuphakameni namlando omkhulu kabi labo bantu uma bebekwa lapha ekuphumuleni bakhelwa amagesemani izimo ezakhelwa amakhosi asezulwini babekwa ndawonye hawu okwathi ngelinye ilanga sihlezi sezwa kuthiwa ogogo bathi uyedlula umadlala lapha emthumeni izula lathi ukwakhethayo silimela lathi qaba kwathiwa kwedlula abafundisi basephumuleni balandwe umadlala baye ephakameni kwabheka bezayo ngoba yathi inkosi abalandwe ngoba ngabala ekhaya yena ngiphethe into igolide nje anifuni ukubamba kahle nilibele nenza imisindo wonke amathempeli la ongena njani uNkulunkulu phakathi kwethu hayi asizame bangcwele simdumisa uJehova ngekhama zakhe zonke simphakamise abantu abasibona siba ngumsindo ngeke beze kithi wayesethi uma uNkulunkulu ephethe umsebenzi wakhe ngoba awenzekanga manje ukuthi uMamthabela athola umfana uNkulunkulu ufungile ukuthi uyobuya ume nomzuzu phambi sokuphumuleni uyoveza kube khona umfana futhi oyoma esikhundleni sikaThabela omdala wathi uyeza ke lo mfundisi uzaba khona ozaba njengaye nazareth inkundla yasephumuleni yalumela mayikhuluma kubuye esabe wahanjwa nezinko zihamba uthe ngalila ngabe efikele Linda wayesebabiza umshumayeli omdala umgonelezana lapha ekuphumuleni wathi khumala umphathi uthi usengakanani umfana ngoba kwahamba wenza umhlolo phela wayengamthola ngumfana uba umama Mthabela akangamthola noma uMamhlanga wase kucingwa intombi yakwaNtombela yatholwa yasi iba nenhlanhla yamtholwa yabathola abantwana wazovela umfana ngelilanga kulindiwe esekuphakameni ngoba wabathatha lapho babamkhulu ilanga labathatha lahamba nabo la ekuphakameni ilindile ilanga ilinde esibusisweni ilindele uthi inkosi isethembiso ngiyacela inkosi sifezeke ngami sokuthi umzwa sephuleni uyobuya uvuke futhi uyomiswa uyozalwa umfana oyawumisa lo muzi kukhona into esikazi ke lokho isuke ephakameni izobika lapha esibusisweni baba kulukhuni kuMantombela kakhulu athi baba uzawuphumelela ibuye ithe sibuye kokugcina yasithi baba usephumelele yasuka indodlo yomusa yayisukela yona yayoyibonela ukuthi ngabe ngempela nguye nomyana yobuya asho ukuthi umntwana muni uhlelana ngumfana yasisukuma into yasezulwini yayisukuma ngibona ngasumeleka kwakhe ngane ayiphenye lezo zinto eyibukwe ngamehlo othando lwasezulwini zingabukwa ngonyanyo esiyehla udondo lolude kangana ilanga labana lehla lafika lapho ukhona lo mntwana lasithi kunjalo umfana ngempela kwathiwa nguye wayesethi akaniphenyele baphenya babona ukuthi indoda ikhona wathi amen
wathi ngiyabonga uNkulunkulu uthabede usemenzile kuba ayibeke induku ebandla wakhuzwa ingcwele base belandela amatshesikazi baba sicela igama lengane uthi baba ngangisengishilo wathi induku sebandla lona nonduku sebandla wasekhula wakhula namhla nangu ngiyangitla mayenkosi inyazo lasezulwini ngeke ipheleleze zakho zisimangaliso ngeke ngiphike nazo yakayaka nje yento ngeke uyiqonde nakusasa kube kukhulunywe ezinye nomunye uqhamuka angiqedile neze lapha ekhaya ayiphelile kodwa ngithi inkosi yamakhosi sembese ngokuphila kwenyama nokomphefumulo silazi iqiniso sithandane sibe njengomalasimende amen cela ukuba ngibuyele ekhaya uyisele ukukhuluma konke ekhaya ezulwini ngokwasezulwini ukukhuluma ngokusiko kwami ngikwenzela ukuthi mina ngicela inkosi yamakhosi kuba ngibuyisele kuwe usibusise usiphathe usenze sifanele izwi lakho sihambe kahle phakathi komsebenzi wakho sibe bahle amen